Yes, Vince, amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba cyangwa se yo muri iki gitondo biraza guterwa n'abadukurikiye baherereye rwose nuko ingengabe yaho ihagaze. Twe turi masaha y'umugoroba. Wanyemera tugahera kuri iyi nkuru ivuga ko umutwe wa M23 mu by'ukuri mu ntambara uhanganyemo n'iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abambari bacu. Uyu mutwe ngo uri gukoresha intwaro zidasanzwe ku buryo zamaze kugenda zihahamura izi ngabo bahanganye zo ku ruhande rwa Kinshasa. Vise izi mbunda z'abanya-Israeli n'imbunda zifitiwe ubushobozi ku buryo zahahamuye iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibyo n'imbunda zidasanzwe zikoranye ikoranabuhanga ridasanzwe nyine mwa kano gace k'ibiyaga bigari. Yego, imbunda intare za Sarangwe zimaze iminsi zikoresha nyuma y'uko zifashe Kivu y'Amajyepfo ibice binini byayo, zikagera no mu mujyi wa Uvira aho zasanzemo ibikoresho bitandukanye zagiye zaka iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. yego, Hakaba harimo n'ibyo zagiye zaka abacanshuro bagiye bafatirwa mu bice bitandukanye bya Minembwe, Fizi, za Baraka, za Makobora ndetse no mu mujyi wa Uvira nk'uko byagaragajwe na AFM 23. yego, AFM 23 rero kavuga yuko igihe yafataga intwaro nyinshi mwa bino bice bya Makobora ndetse na kino gice cy'umujyi wa Uvira, yafashemo intwaro zigezweho zazanywe n'abacanshuro b'abanya-Isirayeli. yego, igihe bazaga gutoza ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ko amakuru atugera avuga yuko hari ingabo batayo zigera muri 2 za Special Force ya FARDC itozwa n'aba barwanyi baturutse muri Isirayeli. Izo mbunda rero zizanywe na Elite Prince, zimwe muri zo zikaba zaramaze kwigarurirwa n'abarwanyi ba AFM 23 twirwaneho, none ubu ngubu akaba arizo bakoresha n'ubundi babarasa. Vise izi mbunda ko iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mva nabo bari bazifite, ntekereza ko burari nazo baba bagifite. Kubera iki mu by'ukuri M23 babarusha kuzikoresha kugeza n'ubwo bo bataka ubwabo ko ziri kubakubita zibashegeshe? Ese haba haragiyemo itandukaniro cyangwa zisaba ubuhanga budasanzwe ku buryo ku ruhande rw'izi ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa baba badafite? Ubundi izi mbunda zakoreshwaga na Special Force ya FARDC ariko zigakoreshwa n'abacanshuro n'ubundi bakomotse muri Isirayeli. Yego, ariko wazarendo cyangwa abasirikare bandi basanzwe muri FARDC cyangwa ingabo z'abarundi abarwanyi bo muri FDLR ntabwo basanzwe bazifite. Kuvumba rero bazumba n'imbunda shyashya kuri bo kuko abari bazifite ntabwo ubundi iyo barwana bafatanya na wazarendo imbere, hagakurikiraho abarwanyi b'abarundi, hagakurikiraho FARDC, FDLR ikajya inyuma. bivuze rero ngo izi mbunda ubu ngubu nizo navuga ngo zisa n'iziri kubananiza kuba bari kugenda bamburwa ibice byinshi bigiye bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo. Mu bice bitandukanye cyane cyane kubera yuko ari wazarendo zirwana, iyo zumvise izo mbunda zihita ziva mu nzira, bakukiza amaguru, bakizwa n'amaguru kubera yuko babumva bidasanzwe, bakumva bahagumye byababera ibindi. Hagati aho ariko hari amakuru avuga ko tugezeho kuri uyu mugoroba avuga ko muri Warikare ahitwa za Warikare ngo ibirindiro bya M23 ngo byarashwe na drone za FARDC. Izi drone nubwo baziyamye bakavuga ati rwose tuzazisanga aho ziri. Vise ikigaragara ntabwo Kinshasa ntabwo iteze kurwana idakoresheje iyi tekinike ya za drone. Bariyamye mu magambo ariko mu bikorwa ntabwo bihura n'ibiba kuri tere. Rero urebye ibyabaye uyu munsi aho ingabo za FARDC zarashe ku birindiro bya AFM 23 mu gace ka Minjenje hafi na Peti, ubona yuko ibyatangajwe na M23 byabaye amasigara cyicaro, byasigaye mu itangazo, nta ngaruka byigeze bigira ku barwanyi bo ku ruhande rwa leta. Yego, aya makuru rero bivuga nk'uko babigaragaje, bavuga yuko ibirindiro bya AFM 23 biri mu gace ka Minjenje hafi na Peti
imidugudu yegeranye na ndetse nk'uko bavuze muri groupement ya Kisimba teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Amasoko atandukanye agaragaza yuko bamwe mu barwanyi ba AFC M23 bakomeretse noneho bajyanwa ku bitaro bya Mweso nk'uko byatangajwe. Bikaba byari ibitero bikomeye byakozwe n'izi drone za Bayraktar zikoreshwa n'igisirikare ka FARDC. Bakavuga yuko FARDC yabikoze mu buryo bwo gukumira ingabo za AFC M23 ko zagana mu bice bya Pinga. Ariko ikigaragara kize drone bura ntago zahagurukiye za Kisangani, kuko ntekereza ko nta kindi gitero vise baturutsa za Kisangani. Kisangani ntabwo rega bashegesha ikibuga cy'indege ku buryo hatakorerwa ibindi bikorwa bya gisirikare, kuko na n'ubu nabonye ikigo gishinzwe aviation civile muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batanga itangazo yuko ikibuga cyabo gikora amanywa nijoro. Kwarata rero ni ibintu bisanzwe nimwe byabaye muri mu Burusiya cyangwa muri Ukraine, nk'uko byagiye bikorwa n'igisirikare cy'Uburusiya cyangwa Ukraine ikarasa ku birindiro bijya Ukraine mu bice bitandukanye, cyangwa Ukraine ikarasa mu birindiro by'Uburusiya. Ntabwo n'ubundi babuza kuba bagurutse indege bavuye muri icyo gice barashemo, kubera yuko iyi Bayraktar yo isanzwe ifite ubushobozi buhambaye. Ishobora no kuva za Kinshasa ikaba yagera mu bice bikontororwa na AFC M23, kubera yuko mu makuru nabonye nuko Bayraktar nibura igenda amasaha 27 n'iminota 3 itaraguruka. Iri aho ngaho iri mu kirere, iri mu kirere kandi itwaye ibyo itwaye, yahagera ikanatinda kandi nibura amasaha arenze 5 itegereje icyo bayitumyeho ku kirasa. Urumva rero itegereje n'amasaha 27 kuba yaba iri mu bindi bice bitandukanye kuza kurasa mwa bino bice bikontororwa na AFC M23 ni ibintu byoroshye, ariko no kuba yakoresha kino kibuga cya Kisangani n'ubundi biracyashoboka. Ya, ubwo rero twavuga ko ku ruhande rwa AFC M23 ibyo bari bagaragaje ko rwose ibitero vise byo mu kirere ngo bazabenetarariza aho biturutse. Dukurikije ibyo turabona kuri tere, twavuga ko ibyo bintu biyemeje vise byarabananiye pe. Ikigaragara byarabananiye. Ibyo biyemeje ko nibyo bavuze mu magambo. None se si bari babyevuze nyine ko bagiye gutangira kubigenza gutyo muri ubwo buryo? Amagambo atandukanye n'ibikorwa buriya abanyarwanda baravuga ngo uvuge make ukore byinshi. Buriya niba barabivuze mu matangazo basohoye, ariko kugera uyu munsi tukaba tubona bidakora. Kuko n'ibitero byabaye muri Minembwe uyu munsi n'ubundi mu bice bya Rugezi drone za FARDC n'ubundi zakomeje kuharasa. Icyo ni ikikwereka yuko ibyavuzwe na M23 byasigaye mu magambo, nta gikorwa cyabikurikiye. Kuko n'amakuru atangwa n'ibinyamakuru bitandukanye bigaragaza yuko n'ubundi ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 2026 mu gace ka Minembwe ndetse na Mikenke muri teritwari ya Fizi, ingabo za FARDC zifatanyije na Wazalendo ndetse n'abacancuro n'ubundi barashe bakoresheje drone mwa bino bice. Agace ka Karingi ejo nibo bagafashe nk'uko babigaragaje. Agace ka Rugezi kakaba kiriwe ku mabomba akomeye, ndetse n'agace ka Karongi nk'uko bigaragazwa. Bakavuga yuko ibice birimo Red Tabara bihanganye cyane n'uwo bita Ngoma Nzito, ariko n'igice cya Ngumino nayo ikomeje kurwana na Twirwaneho kandi itewe inkunga n'igisirikare cya Kongo. Ibyo byose ukabona yuko biri mu buryo bwo kugira ngo bace intege, ariko indege zabo n'ubundi zakomeje gukora nk'uko amakuru angeraho n'ubundi abigaragaza. N'ubundi ibitero byagabwe za Minembwe mu bice bya Puwezo bakoreshejwe drone byagaragaza yuko abagore, abana ndetse n'abandi bantu batandukanye benshi bahasize ubuzima. Umunsi habaye ibitero bitari bito pe. Uko ndimo ndabona ariko bya Mungu biragaragara ko no yamaze kuba agera muri Kivu y'Amajyepfo pe. Kivu y'Amajyepfo ahantu muri mujyi wa Bukavu ndimo ndabona rwose bya Mungu yamaze kuba ahagera. Bise dukomeje n'andi makuru warukomoje kuri iyi nkuru
ariko ubona ko n'ubundi iki kibuga cya Afurika y'Epfo cya Kongo cyatangiye kugenda kiba isibaniro ndetse n'ibihugu bwose kuba barahagize indiri y'amaronko cyangwa se indiri y'ubuhahiro. Ubu ngubu South Africa nayo yaba yatangiye kugirana ikibazo mu by'ukuri ubu tuvugana ngo iri kugirana ikibazo cyane na Kinshasa cyangwa se n'ubutegetsi bwa Gisekedi bifite aho bihuriye n'amabuye y'agaciro bagiye ngo bagahereza uwitwa Donald Trump akabure basa no bayaragiza kugeza ubwo Afurika y'Epfo ngo nta kintu n'iki na kimwe kibona. Ibyamakuru twabonye nuko muri Afurika y'Epfo batangiye guterana amagambo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera amabuye y'agaciro nyine Kongo yategeje Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko amasoko yacu aduha mu nama yiga ku ishoramari mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro izwi nka Indaba Mining. Habaye guterana amagambo bikomeye ubwo Minisitiri Gwede Matasha wo muri Afurika y'Epfo yamaganaga amasezerano y'amabuye y'agaciro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiranye na Amerika, ashimangira ko hakenewe ubumwe bw'umugabane mu micungire y'umutungo wa Afurika. Minisitiri w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rero n'ibikomoka kuri peteroli Gwede Matasha yagonganye bikomeye na mugenzi we wa Kongo mu nama ya Africa Mining Indaba kubera amasezerano y'amabuye y'agaciro y'ingenzi Kongo yemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko babisinyiye mu masezerano. Afurika y'Epfo rero ikavuga iti mu mwaka wakize mwasinye amasezerano ariko bigaragara yuko mutahaye Afurika agaciro ko dukwiye kwirengera. Muri iyi nama y'abaminisitiri yaberaga mu Muhego Indaba muri Cape Town ku cyumweru Matata yasinye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwicuruza cyangwa igisa n'ibijya gusa nk'abijyo nk'uko abasesenguzi babiri bo muri Afurika y'Epfo biboneye iterana amagambo ryagaragaye hagati y'abaminisitiri bombi wa Kongo ndetse n'Afurika y'Epfo. Uwa Kongo ushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Louis Watuma Kabamba, akaba yaragaragaye nk'umuntu usuzuguwe ariko akomeza kwihagararaho avuga ko ayo masezerano afitiye inyungu igihugu cye. Nyuma mu biganiro bifunguye birimo abaminisitiri bombi bakaba barakomeje kugaragaza yuko ibikongo yakoze ari agahomamunwa. Kambamba yongera gushimangira ko ayo masezerano avuga ko atari ay'inyungu ku ruhande rumwe gusa, ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itigeze igurisha amabuye y'agaciro yayo ku busa. Avuga yuko irimo kureba ku nyungu zayo bwite mu gushaka abafatanyabikorwa batandukanye. Akavuga ko Ubushinwa bwihariye kugura isoko ry'umuringa iyo bita kopa muri Afurika. Nk'urugero aravuga ati amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aha Amerika uburyo bwo kubona amabuye y'agaciro y'ingenzi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ngurane y'amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya Kongo ndetse n'u Rwanda nk'uko yabigaragaje. Wakakomeza avuga yuko harimo ibibazo by'ingorabahizi mu Afurika y'Epfo, akanenda amasezerano avuga yuko byakozwe byose bigamije gutesha Afurika agaciro ndetse no kwigurisha no kwigira abacakara nk'uko uyu minisitiri muri Afurika y'Epfo abigaragaza. Mu gihe Kongo yo ivuga yuko yabikoze mu nyungu, ikavuga yuko izabyungukiramo kandi mu buryo bukomeye. Afurika y'Epfo ikabagaragaza nk'aho bo bashatse guhora mu bukoroni bushingiye ku bukungu kandi abanyafurika bashyize hamwe bakigira kandi bakaburwamo. Vise reka tubanze gato twamamaze tugaruke dukomeze n'amakuru. Ndabona rwose iminota igezeho kubanza kwamamaza. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke
abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Yes, Vise twakomeza rero n'amakuru yacu tugakomereza rwose n'ubundi nyuma yo kwabamaza tugakomereza tukibanda hano muri Burasirazuba cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Warurimo uratuganisha hano muri Sud Kivu utubwira byinshi bigiye bitandukanye, ariko biragaragara ko muri za Minembwe ngo hongeye kubura imirwano uyu munsi yabaye nyuma yuko ariko no ku munsi ejo nabwo imirwano yarabaye, nubwo wenda habayeho gusheringa ndetse no kurashisha indege n'umundi zitagira abapilote, ariko kuri inshuro nabwo ngo urugamba rwarubyara ibindi bindi. Ibyo nibyo nagaruka garagariza n'ibyabaye za warikare uburyo M23 yabivuze mu magambo yuko ihagaritse iraswa mu bice bagenzura na drone kubera yuko babashije kurasa za Kisangani. Ibyo nabigarutseho mbihuza kwereka yuko warikare ari kuraswa ariko na Minembwe akiraswa. Reka twigere rero kuri uyu musenateri wa USA wavuze ko kugira ngo u Rwanda rukure ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizasaba ko na Tshisekedi asenya umutwe wa FDLR. Ndagira ngo iyi nkuru tuyifateho umwanya Vise tuyigarukeho. Mu byavuzwe n'umusenateri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika we yavuze ko u Rwanda ruzemera yuko rukura ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari uko kirangamisi cyashyizweho cyubahirijwe, ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo bugasenya FDLR ndetse bukagerageza no guhagarika ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje kuba ikibazo mwa kano gace k'uburasirazuba bwa Kongo. Ni byavuzwe na Senateri Chris Smith, ariko u Rwanda rabizi yuko rutigeze ruvuga yuko rufite ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Warabivuga yitiranya ingabo z'u Rwanda n'icyo bita ingamba z'ubwirinzi. None service uyu musenateri watangaje ibi buriya yatangaje ibi ngibi agendeye kuki kuri aya masezerano? Muri amasezerano ko harimo gukuraho ingamba z'ubwirinzi, muri amasezerano mo yuko hari ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urabizi yuko imyanzuro imwe ya UN ivuga yuko hari ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bamwe mu bantu batamikwa na Tshisekedi bakunda kuvuga yuko ingamba z'ubwirinzi ari ingabo z'u Rwanda. Uyu nawe ushobora gusanga rero yagendeye ko ibyo biba bya Tshisekedi akemeza ibyo Tshisekedi yemeza akabyitiranya n'ingamba z'ubwirinzi kandi atari ingamba z'ubwirinzi. Ashobora kuba ari amakuru adafite mu buryo burambuye yitiranyije iyi ngamba z'ubwirinzi n'abasirikare b'u Rwanda. Makuru ndabona ari menshi cyane. Ubwo nyine Tshisekedi iki ni ikimenyetso kigaragaza ko uko byaba kose niba bavuga bati nabanze asenye umutwe wa FDLR ntawusenye, ntekereza ko kubana n'ubu ngubu nta kiragerwaho, amakosa aracyari ku mutwe Vise. Sinzi ko hari uwarenganya u Rwanda ko nta rutigeze rukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe n'ubundi abo bari kwirinda bataraswesenywa ngo bavanwe Vise. Buriya si twabara ko Tshisekedi ari we n'ubundi ugifite ibibazo mu bijyanye n'aya masezerano ya Washington. Mu mategeko buriya bavuga yuko abagiranye amasezerano nabo agiraho ingaruka, kandi ari nabo bagomba kuyasobanura ndetse no kumenya ibyo batahurijeho ndetse n'ibyo bagomba gukosora no kuyavugurura. Ariko ibi byo birisobanura wa gatatu ushobora kubigiramo uruhare mu byo babiri basezeranye. Ariko ibi byo birisobanura Vise. Urumva amasezerano yabaye hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo bigeze bashyira mu nteko ishinga amategeko ngo bayasobanure ishinga amategeko banayemeze.
Rwanda barabikoze ariko ntabwo bigeze basobanurira abaturage. Hari icyo bita mu mategeko mpuzamahanga gusinya no gukora ratifikasiyo. Buriya amasezerano mpuzamahanga itegeko nshinga ry'u Rwanda uko ribiteganya ndetse n'amategeko menshi ateganya yuko iyo igihugu n'ikindi bigiranye amasezerano, ayo masezerano agira agaciro iyo yamaze kwemezwa n'inteko ishinga amategeko. Mu rwego rw'amategeko rero u Rwanda rwemeye responsabilite yarwo kuko rwafashe amasezerano ya Washington rukayajyana mu nteko ishinga amategeko, inteko ishinga amategeko ikayemeza nk'uko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ribiteganya. Ariko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo bigeze bakora iyo procedure iteganywa n'amategeko. Icyo bivuga rero mu mategeko ukwiye gushyira akabazo aho ngaho. Icyo gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inshingano zayo isa n'izihunza iyo itakoze ibigomba gukorwa mu rwego rwa protokole legale. Ariko nibyo ndimo ndavuga, ibibazo byose nibo nyirabayazana kuko bo nta kintu na kimwe bigeze bagaragaza ko bashyize mu bikorwa. Buriya mu mategeko nibyo nakubwiye, amacenga y'amategeko, buriya amategeko agira uko agenda. Iyo amasezerano mpuzamahanga wayasinye ariko ntuyemeze mu nteko ishinga amategeko, icyo gihe abanyagihugu cyangwa abakwiye kubishyira mu bikorwa baba bavuga yuko ayo masezerano nta ngaruka n'imwe ashobora kugira ku gihugu. Byumvikane neza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Accord de Washington ibifata nk'ibintu biri aho kubera yuko abaserukira abaturage batabyemeje. Ubwo muri make nubwo yasinwe ntabwo yageze muri kugira ngo bashyire mu bikorwa. Biragoye inteko ishinga amategeko itarabyemeje nk'uko u Rwanda rwabyemeje. Icyo nicyo kibazo cyanatumye nyine biba gutya. Mu mategeko buriya ntabwo bayafata nk'itegeko. Ariko mu Rwanda ko banyujije mu nteko ishinga amategeko buriya n'itegeko rikomeye ku buryo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nikomeza kutabyubahiriza, u Rwanda rushobora no gutanga ikirego mu rukiko ICJ, urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera. U Rwanda rukaba rwatanga ikirego rurega Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko rutashyize mu bikorwa amasezerano basinyanye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo noneho ikaba yakitaba kandi ikaba yafatirwa ibihano. Nabo kuregwa pe. Gusa ariko nyine urasanga uko bigenda kose nuko wenda Vincent abantu batajya wenda banareba ibintu bakanabyirengagiza. Nunareba uyu mutwe wa FDLR wenda nubwo wenda ushobora gutera inkeke igihugu cy'u Rwanda pe, ariko ntekereza ko ibyinshi biba bikorwa n'uyu mutwe usanga binakorerwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikabangamira iki, bikabangamira abanyagihugu. Ariyo mpamvu Gisekedi cyangwa se Kongo ariyo yagafashe ya mbere igakushyira ibyo masezerano ikashyira mu tegeko nshinga, tukabona ahubwo bari kuvuga bati ibyo twarabikoze, u Rwanda nirwo rwageze gute, nirwo rutabikoze. Bigendanye n'iki? Bigendanye n'uko vise niho bayangira mu itegeko nshinga. Wera yuko nta itegeko riteganya yuko bashyira mu itegeko nshinga, kuko ni ukuyafata bakayashyira mu nteko ishinga amategeko noneho ikayemeza. Nuko amasezerano nyine niko iyi procedure igomba kuba imeze. Bakabanza bakabyemeza. Bakabyemeza nk'uko u Rwanda rwabyemeje. Urabizi yuko bafashe bayajyana mu nteko ishinga amategeko noneho barabyemeza. Okay. Bo, vise reka iyi nkuru tute kwitindaho cyane, tujye no mu zindi nkuru uko amakuru ni menshi cyane. Reka dufatane n'inkuru ubwo nyine tuzagenda tubisobanukirwa, uzica amategeko cyangwa se aya masezerano akayaviyora, ubwo nyine tuzareba ikizakurikiraho. Vise hari andi makuru rero n'ubundi atugera avuga ko ngo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Nduhungirehe yavuze ko ngo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kugenda ku masezerano mpuzamahanga kuko ngo ikoreshwa ry'abacancuro
donc ngo ikoreshwa ry'abacancuro ahangaha vise ko mbona ngo aravuga ngo iri kurenga ngo leta ya Kinshasa ngo iri kurenga ku masezerano mpuzamahanga kuko ikoreshwa ry'abacancuro mu ntambara muri make ntabwo nk'iyi ntambara ntabwo ari gukoreshamo abacancuro. icyo yavuze yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kurenga ku masezerano mpuzamahanga, iri no gusuzugura umuryango mpuzamahanga kubera yuko gukoresha abacancuro bitemewe. Akagaragaza yuko Kurokirita, Eric Prince na Blackwater ndetse n'abandi bacancuro batandukanye bagenda bakoreshwa bibangamiye amasezerano ya Afurika yasinywe mu 1977 y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, abuza ibyerekeranye no gukoresha abacancuro burundu muri Afurika ishyiriweho umukono iri Breville. Ikindi ko ari ibikorwa bibangamiye amasezerano yashyizweho n'umuryango w'abibumbye nayo agamije guca abacancuro, kubaha imyitozo, kubaha ubufasha ndetse no kubakoresha, yasinywe mu 1989 ndetse bibangamiye na resolution ya UN 44 agakwego 34. Minisitiri Nduhungire rero akagaragaza yuko ibyo byose bikorwa komite mpuzamahanga irebera ari ukubangamira ayo mategeko ndetse ari ukwigiza nkana ko ubutegetsi bwa Kongo bwakwiye kuba bufatirwa ibihano. Ubutegetsi bw'iyo buza ko ari uburafatirwa ibihano bari gufata ibihano byinshi cyane kuko hari n'intwaro bakoresha muri iyi ntambara zitakagombye gukoreshwa, bigendanye nyine nuko n'ubundi ari ahantu usanga no kurwanira mu baturage. Ibi ngibi naje gusanga nsanga ku ruhande rumwe Kinshasa vise navuga ko ibi bihugu byinshi byakabaye ari byo bifata ibi bihano cyangwa se byakabaye bireberera bikagira icyo bivuga. Ikigaragara nuko ibi bihugu bigendanye n'icyo bikura hano kwa Gisekedi cyangwa se muri Kongo nta kintu bashobora kuba bagira icyo babivugaho, biragaragara ko ntacyo bakora. Ntiyagira uzakubeshya intambara ibera muri Kongo, reka ni intambara ishingiye ahanini ku bucuti ibihugu bifitanye. Niba tuvuga igihugu cy'u Burundi na Kongo bifitanye ubucuti, baraza gutinda ko ubwo bucuti bishingiye no ku bukungu. Niba Afurika y'Epfo ifitanye ubucuti n'iki gihugu, biraza gushingira ku ibyo by'ubukungu nabyo. Ubona rero ari intambara ishingiye cyane cyane ku byerekeranye no gushyigikirana kubera icyo ukura mu icyo gihugu. Ubwo nyine nanjye niho ndimo ndasa naho ndimo ndagenda nganisha ibihugu buriya byose byakabaye bigira icyo bikora. Ahanini buri ubwo nyine bigira akantu bihita bivuga iti hara turi kuharonka donc bakabifunga amatama bakoresheje akantu nyine. Ntiyagira uzakubwira n'uzagira icyo akora azahengamira ku ruhande rwa leta yamagane M23 kubera leta ari ifite ikibaka. Aho niyo ndimo ndavuga nti hari ibikoresho bakoresha bitagakwiye rwose kuba bikoreshwa, ariko bikoreshwa byose bigendanye n'iki bigendanye nk'ibihe. Izi ndege za Sukhoi ntabwo zakagombye kuba zikoreshwa. Ntabwo zibujijwe, ikibujijwe ni ukuzikoresha ukarasa mu baturage. Na za drone ntabwo byemewe. Mu ntwaro zose bakoresha nta ntwaro ya nucleaire irimo. Rero kuko nta nucleaire irimo, intwaro bakoresha ntabwo zibujijwe, ahubwo ibikorwa bazikoresha nibyo bibujijwe mu mategeko mpuzamahanga. Ko none nabo batakwemerera ko babikora mu mategeko mpuzamahanga ubundi agenga intambara. Birabujijwe yuko urasa ikibuga cy'indege za gisivili. Birabujijwe yuko urasa ibitaro. Birabujijwe yuko urasa ishuri.
birabujijwe yuko urasa ibikorwa remezo bya gisivili, birabujijwe yuko warasa mu baturage, ahantu hatuye abaturage cyangwa inkambi y'abaturage, keretse mu buryo butatu ngiye kukubwira buteganywa n'amategeko. Igihe aho hantu hifashishijwe n'umwanzi wawe akakurasa, icyo gihe icyo ari cyo cyose wowe muhanganye uba wemerewe yuko wabasaba yuko bahava bakitandukanya n'abaturage cyangwa bakitandukanya n'ibyo bikorwa remezo bya gisivile. iyo batabyemeye urabarasa nta cyaha uba ukoze. Nicyo mbonye buriya baratuza yakoze akavuga ngo mwitandukanye ngo nakwirwaneho, ariko we yabikoraga abeshya kubera yuko abaturage b'Abanyamulenge bari barahungiye Mikenke. Ntabwo abasirikare batwirwaneho bari barahungiye muri icyo gice cyangwa ngo bakikoreshe nka base militaire. Nibyo Gaspard baratuza yashatse gusobanura nabi, ari nabyo abonye inyandiko y'Abanyamulenge babiri bashingiye bajya kurega igisirikare cy'u Burundi mu rukiko rwa Afurika y'Iburengerazuba y'Iburasirazuba rushinzwe ubutabera. Icyo rero iyo utagikoze gutyo abarwanyi ntibitandukanye n'abaturage, uwo muhanganye ashobora kukurasa, ashobora kukumerera nabi. Ikindi cya kabiri, iyo icyo gice cyifashishijwe nk'ububiko bw'intwaro, nk'urugero biriya M23 yarashe Kisangani, yagaragaje yuko kiriya kibuga cy'indege cyifashishijwe nk'ahantu habika intwaro zirasa mu bice bakontorora. Amategeko mpuzamahanga rero agenga intambara nta kosa yakoze, hari hasanzwe, ntabwo turi kugena amakosa cyangwa inanirwa, byasaba yuko umushinjacyaha ariwe ubidetermina. Twebwe turi kureba icyo amategeko ateganya. Yo ikavuga ati twebwe twarashe kubera yuko hari ibikoresho bya gisirikare. Icyo gihe nabyo itegeko rirabiteganya ko mu gihe bahashyize ibikoresho bya gisirikare, ukabasaba yuko babihakura ntibabikore, uba wemerewe kuba ibyo bikoresho wabirasa. Ikindi cya gatatu, buri gihe abo ibyo bitaro, ayo mashuri, ibibuga by'indege, ibigo by'impunzi byifashishijwe noneho mu gucumbikira umwanzi, noneho uwo mwanzi akaba yagirira nabi uwo bahanganye. Ibyo byarabaye muri za 1998 aho bita Mugunga, harimo FDLR izikoresha ibyo birindiro ikarasa mu Rwanda. Ibyo byarabaye. Ibyo rero amategeko mpuzamahanga iyo babikoze ugahangana n'abari n'ibyo bice nta cyaha ubarwaho, ariko iyo bikoze bakaza gukora iperereza bagasanga warabikoze izo kondisiyo nakubwiye zitari weyini, bakubara ko wakoze w'icyaha. ngaho tugezeho update vise. Update zacu n'ubundi turakomeza mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiravugwa kuko buriya iki gice cy'uburasirazuba bwa Kongo na Kongo muri rusange haba harimo amakuru menshi yerekeranye n'ibibera ku rugamba. Mu gitondo nibwo hagaragara amakuru avuga yuko 6 mu basirikare b'Abarundi bafatiwe mu bice bya Minembwe bafashwe na Twirwaneho. Akaba ari amakuru yatangajwe na bamwe mu bantu bari hafi y'ubutegetsi bwa Twirwaneho. Batsimbukiye mu Bugande baravuga yuko generali yapfiriye mu nzira agiye gushyingura mugenzi we nawe wapfuye ejobundi. Umuvugizi w'ingabo za Uganda Colonel Chris Magezi yatangaje ko iki gisirikare cyapfushije Major General Deus Sangre, wari umuyobozi mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka, akaba yarazize impanuka nk'uko byagaragajwe. Akaba yaravuye mu gace ka Masaka. Muri Angola naho haravuga yuko ambasaderi w'u Rwanda muri Angola yakiriwe na perezida w'inteko ishinga amategeko ya Angola Adam de Almeida. Akaba yaramwakiriye ejo ku itariki 10 bakagirana ibiganiro bitandukanye. Akaba yaramwakiriye nyuma y'uko n'ubundi perezida Tshisekedi avuye mwa kino gice.
rero rero natwe baragiye kuganira n'uyu perezida w'inteko ishinga amategeko baganira byinshi byerekeranye n'ubufatanye bw'u Rwanda ndetse n'inteko ishinga amategeko. Tukiri n'ubundi muri iki gihugu tugera muri Somalia. Yego. Somalia baravuga yuko abantu 55 bari bari mu ndege yo muri Somalia barokotse impanuka ikomeye yabaye kuri uyu wa kabiri. Ubwo ndege yarengaga umuhanda ikagwa ku nkombe y'inyanja y'Ubuhinde. Muri abo harimo abagenzi 50 n'abakozi bayo 5 bose bakaba babashije kurokoka kubw'amahirwe nk'uko byagaragajwe. Iyo ndege yari ihagurutse ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Mogadiscio ariko igaragaza ikibazo cya tekinike mu rugendo rwayo. Abapilote bahise bafata icyemezo cyo gusaba gusubira ku kibuga kugira ngo bakemure icyo kibazo. Iyo yageragezaga rero kugaruka, indege yarenze umuhanda w'indege ikomeza igwa ku nkombe y'inyanja iri hafi y'ikibuga. Nubwo impanuka yari ikomeye, nta muntu n'umwe wayiguyemo nk'uko byatangajwe. Ibintu byafashwe nk'amahirwe akomeye adasanzwe ku batwara indege. Ni amahirwe akomeye pe. N'ubwa mbere umunyamabanga rero mukuru w'umuryango w'abibumbye, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa OIF Francophonie, Louise Mushikiwabo, yavuze ko hakiri byinshi byo gukora muri uyu muryango. Mu kiganiro yaje na Afrique yashimangiye ko manda ye ya gatatu yaba ingenzi mu gukomeza kwagura gahunda n'imishinga afite ku mutima nyuma yo gukemura ingorane za COVID-19 no kunoza imiyoborere y'imbere mu muryango nk'uko yabitangaje. Burundi naho haravuga ko muri zone ya Kirundo, muri komine ya Kirundo mu ntara ya Butanyerera, umuyobozi w'iyo zone Jean Marie Karambizi yatangaje ko umugore wese uzajya usangwa mu kabari nyuma ya 2:00 z'ijoro atari kumwe n'umugabo we azajyanwa bikomeye nk'uko byatangajwe. Muri Zambia naho haravuga yuko perezida wa Zambia Hakainde Hichilema yavuze ko urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ari inkingi y'ingenzi mu iterambere ry'ubukungu bwa Afurika. Ashimangira ko guteza imbere inganda no kongerera agaciro umutungo kamere w'imbere muri Afurika, umugabane Afurika ari ingenzi. Yabivugiye mu nama ya mining ibera indaba muri Afurika y'Epfo, akavuga yuko ibyakorwa byose ari uko bakwiye gukora ibishoboka byose bakajya bitunganyiriza amabuye muri Afurika. Tunyarukira muri Zimbabwe ahavugwa umushinga w'itegeko wo kongera minagwaho igihe ku butegetsi. Uyu mushinga w'itegeko wateje impaka nyinshi, usaba kongera manda ya perezida ikava ku myaka 5 ikaba 7, kandi abadepite aho ngaho benshi ukabona yuko bashobora kubyemeza nk'uko bigaragara mu bitangazamakuru bitandukanye. Numva twarekera twaza gukomeza mu masaha ataha. Yes, urakoze cyane Vincent. Yes, rwose numva twarekera. Nibyo koko iminota yo yamaze kuba igenda. Gihe rwose kirageze ngo dushireho akadomo, hanyuma noneho tuze rwose kugenda tureba n'andi makuru nyuma rwose. Ubwo rero turashimira cyane mwe mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma. N'iby'agaciro rero turabakunda cyane kandi mwakoze kubana natwe. Nyagasani akomeze abarinde, aho umugisha umurimo w'amaboko w'ibyo muri kugenda mukora. Ubwo rero ibindi turaza kugenda tubireba mu yandi masaha. Mukomeze rero munogerwe na gahunda za Eugene Official. Nyagasani kandi akomeze kubana namwe. Ciao.